Miarabatsika mpanaraky ny pejy, miarabatsika vahoaka malagasy. Araky ny teneniko, tsy ho sasatra ny hitondra fanazavana sy hitondra fanokafatsaina amitsika vahoaka malagasy amitiky resaky Etat federaly zay mampisahotaky ny maro, mampitabataba ny maro ty. Tsy ho sasatra zao hitondra fanazavana satria te hahita vokatsoa zay amilay Etat federaly fa tsy te hahita vokatsy ratsy. Ary zay tsy ijanonako miteny eto. Mbola ohatra ihany no entiko hanazavana amitsika. Nisy olona maromaro andeha hanao voyage amin'ny tomobile anankiray. Rehefa nandeha ny voyage teny andalana, ny chauffeur sy ny mécanicien agnatin'ny tôbily, mitondra ny tôbily io misotro toka, mivilivily, tady ho accident, misy mandeha lalakafa hitondrandreo le voyageur ao, ndraindray te ho accident. Zany le fiainan'ny voyage natao agnatin'ny tôbily io ao. Matahotra amizay mantsy le olo anaty tôbily ahoana iafaratsika tiky amitiky raha amy voyage tsika ty, tady ho accident, mivily atiky, mivily ariky. Farany rehefa tonga nisasaka ny lalana, nisakafo, nandeha nisakafo amin'ny toera fisakafoanana, nisy amizay olo anaty olo lebebe ao anatin'ny voyage ao niteny tsika hifindra tôbily fa ty tsy lasa ty fa hamonatsy. Tena marina zany ndao tsika hifindra tôbily so de ho matiny tiky, lalana tokony andehanana aviliny tsy andehanana aby ohatra zao, aleo tsika hifindra tôbily. Raikitsy amizay zany de voyageur rehetrarehetra tao fa hifindra tôbily. Zay tsy manaiky fa hifindra tôbily ny tena amin'ny tompony andraikitsy ny coopérative. Hifindra tôbily zay, aleo hifindranareo tôbily zay fa tsy lasa tôbily raiky ty. Ok. Tsy resahin'ny voyageur rey, chauffeur reto ane misotro toaky, mitsindratsindraky agnatin'ny tôbily ao, misy avilivili-ndreo direction tôbily io, tsy mazava tady ho accident. Tsy regny chauffeur regny ro nitoroandreo amin'ny coopérative fa le hifindra tôbily ro nangataindreo amin'ny coopérative. Ok, asan'ny coopérative, aleo zany nareo amena tôbily hifindra tôbily. Io sady io tôbily ray, ry zany tôbily hifindranareo, hanoizanareo ny dianareo. Sady io tôbily tsara be io. Tonga soa amity agny tsika, hoy voyageur tao. Tena io, hoy le mpitarika le olo lebebe agnatin'ny voyageur, tena io ro mety amitsika io. Ndao tsika amin'io, ndao are nifindra tôbily, niditsy agnaty tôbily aby voyageur. Ino ny raha nisy? Lafa handeha amizay, regny le chauffeur andreo taloha teo reo avao ro niditsy agnatin'ny devant miaraka amin'ny miaraka amin'ny mécanicien, miaraka amin'ny autre chauffeur, na le chauffeur mino toaka andala sy mamilivily any tôbily igny avao, regny avao ro niditsy agnatin'ny tôbily ao, hinday andreo. De hiteny zany le voyageur, ho tonga soa amizay tsika efa nifindra tôbily, nefa mbo chauffeur nitondra andreo tamy voalohany igny avao ro hinday tôbily fa tôbily avao zany ro nisoloa. De ho tafita voyage nay tiky fa niva tôbily vaovao soa zahay. Tsy misy miteny ka mbo tsy chauffeur regny avao reto, chauffeur olo namona atsika regny avao hinday atsika fa tôbily vaovao avao zany ro tôbily vaovao andehananay. Zay ataoko angamba fa mazava tsara zany ohatra nataoko tamy rano ndraiky. Ny tiako ambaratsika de zao, ary ampifantariko atsika fa ny tsy ampanegny ny vahoaka malagasy amitiky Etat federaly tiky ro tandronako eto. Ny ahazoa vokatry tsara amitiky Etat federaly tiky, zay hangatatsika tiky no tandronako eto. Ny tsy haratsy endrika ny Etat federaly tiky, zay hangataitsika tiky no tandroko eto. Ohatsy nameko ny chauffeur teo zay, mazava be zay. Mpanao politika atsika, mpanao politika atsika reo jereo tsara. Zay mpanao politika miaina tao anatiny Etat unitaire tsy tiatsika io
Tena marina zao ne manaiky an'izany e, tsy manjary ny fanaovandreo neta unitaire tao hatramizay. Bolokoindreo amy fitondrana foibe eo foana lay fahefana, ny vola fiterendreo ara-podiko ndraiky. Zaho zao voalohany nangataky ny haleovan-tenan'ny faritsy na ara-bola na ara-pahefana. Nisy fotoana Andriamatoa Hajo Ranjanarivelo nandeha ta Morondava tagny, zaho mihitsy no nitsanga hoe tiky décentralisation resainareo lava tiky moa andresaky avao sa ino, décentralisation amin'ino, fa volane mivangongo amin'ny foibe eo fa tsy miparitaka eran'ny faritsy. Zaho mihitsy antanionareo Morondava io fa zaho zao mihitsy nangataky fahaleovan-tenan'ny faritsy voalohany. Ary niteneniko Andriamatoa Hajo Ranjanarivelo tamizay, anao ne tao tanatin'ny fitondrana tao ka manino anao lafa tsy agnatin'ny fitondrana amizao zay vo mahita hoe décentralisation tena izy, na ino fitondrana nifandimbanao teo foana. Igny Andriamatoa Hajo Ranjanarivelo teneniko direct an'izany tao salle d'œuvre. Mahay an'izany aby Morondava manontolo. Ny tiako tenena amitsika zany de zao, mpanao politique tsika reo, misy mpanao politique depuis première république jusqu'à fitondrany fandimby eo i, miova fitondra eo i, miova fitondra eo i. Zay gna 90% mpanao politique atsika reo foana niaina tamin'ny namola volany sy ny kirakirany état unitaire io tao reo. De mbo reo foana ro isisiky amin'ny état fédéral io lafa bakeo. De ino tombotsoa ho azotsika amizay. Zay le raha tiako tongavana hoe mila apetraky ny condition amy reto mpanao politique corrompu reto, ny sata mamehy ny fanaovana politika satria zay ny olana Madagasikara. Gaboraraky ny fanaova politiky, tsy voafehy ny lalàna ny mpanao politiky. Zay mahavy andreo amy fitondraha eto de mivaliky eto koa, amy fitondraha eto koa de eto koa. Mba mahita avao tegna amy tany ivelany atika. Raha ohatra hoe misy fitondrana ray, rava le fitondrana ray tao, mpanao politika agnatin'ny fitondrana tsy heninao koa fa lasa manao ny asany hafany. Mpanao politique tsika Madagasikara au contraire an'izany. Miova fitondrana fa hitanao ato koa fitondrana vaovao, rava koa fitondrana fa hitanao ato. Reo foana manao nito eto. Ka tsika ka diso adversaire. Aza diso adversaire tsika. Tsika manome tsiny amerinareo fa mpanao politique ro adversaire tsika. Ambarako anareo tsara zany. Mpanao politika atsika reo, surtout mpanao politika atsika baka amin'ny lakôty, reo ro adversaire atsika voalohany reo. Ataovy ny pourcentage n'olo mifandimby tamin'ny fitondrana, mamenao ny ministère iaby reo, tsika baka amin'ny lakôty aby. Ny député isao, firy ny député baka amin'ny lakôty, firy député baka anivotany eo. Mbo tsika ro maro. De ino moa zany andresen'ny raha ohatra ataotsika hoe resaky zay teneninareo raisonnementnareo resaky merina zay, tsika maro ino andresen'ny na le mpanao politique vitsy anisa Antananarivo ao atsika. Satria mpanao politique atsika misy olelaky ro nataony, tsy miady ny tombotsoa atsika. Misy olelaky de lasa amizay mavandy amitsika agny satria mahazo tombotsoa ao. De tsika vahoaky ro avandesany eo sanandro. Fa tsika ro tsy mety tonga saina. Anareo pitena, merinareo avao ne ro sambatsy amin'ny état fa ino moa hasambarany merinareo mba hantany atsika ao, ino hasambarany merinareo depuis état unitaire. Lahanareo ro miteny mpanao politique, ro miadana amin'ny état unitaire, d'accord aminareo. Fa nareo mitena merinareo niadana eo, aia gny tany be 4 a Madagasikara eto. Tsy Antananarivo. I amitsika mifaritsy agny misy 4 tsy misy 4 andry raiky. Antananarivo feno 4 Zay reo sambatsy io, merineo sambatsy io. 4 mameno tanandreo zany de sambatsy reo. Mpivarotra amoron-dala mirokoroko la magna bordel tanà io. La miadina merinareo hanao fivarota magna bordel tanà io, la miady amy commune amy raha io, la sambatsy volaninareo zany reo. Fa tsika ka diso adversaire fa mpanao politique ro adversaire atsika. Zay ny raha tiako tenena eto. Hoe alohany heviatsika amin'ny état fédéral io, fa reto lohandohan'ny mpitariky état fédéral reto moa, tsy haiko hoe tahanambany ategna moa reo, tsy problème gn'andreo zay. Fa nahangatainao iady hevitra anao débat reo, tsy misy mamaly ndre raiky.
Zany defa mampisy ain'olo ino zany tsy asaky anareo hiady hevitsy hikaroatsika asoan'ny État fédéral tiky. Mba hamoana gny hevitsinay ty hahazo vokatroa amin'ny État fédéral tiky. Nareo jamais niakatsy plateau national hoe ndao tsika hagnazava ny say vahoaky fa olo madiniky agny reo avao ro arisirisiky nareo wa État fédéral nareo lohandohany eo tsy misy mahasaky miakatsy plateau TVM na télé be mpagnaraky reo amin'ny interview fa tany madinidiniky agny nareo manao interview fa tsy miakatsy raha national raha ho an'ny vahoaky nefa raha proposé nareo. Ino tsy asaky anareo miakatsy TVM, ino tsy asaky anareo miakatsy télé bevata eo magnazava hoe zao magnazava amin'ny vahoaky. Fa gnay de apetraky hoe les conditions ilako de zao ny sata mamehy ny fanaova politique hialany corrompu ndraiky fa reo mpanao politique reo tsy hijano mihitsy reo fa hisisiky agnatin'ny État fédéral eo ambarako anareo tsara zany. Reo mila fehezy voalohany na ailiky tanteraky mihitsy aleo tanora ro minday anazy, tanora maro mpianatsy tanora manam-pahaizana na amin'ny faritsy na agnivon-tany manam-pahaizana iaby afaky migerer an'izany État fédéral zany. Fa la io la voidirany reto gaikany tsy corrompu reto tsisy raha manjary io, reo avao namolavolany tsy nampanjariny État unitaire reo État unitaire io tao. Ny raha tiako antongava zany de zao apetraky ny sata mamehy ny fanaova politiky. Rava io immunité-ny député io satria io avao ahafahandreo manao gabraraky manao zay tiandreo atao. Zay immunité-ny zay tompona ndraiky tsy mpanjakana tsy asina mihitsy zany sauf gn'asan'ny filohan'ny republika sy ny tsy haiko fa indrindrindra député reo de tena angatako hanjava immunité-ndreo fa io anaovandreo abus de pouvoir sy anaovandreo corrompu io. Zay ny lalàna mpifidianana, ny lalàna mifehy ny resaky fifidianana satria io na tiatsika na tsy tiatsika fa Madagasikara any malagasy ny fanapahan-kevitra amin'ny firenena de any malagasy fa tsy an'olo mihitsy ka io na tiatsika na tsy tiatsika tsy ho vitatsika bodongero nametraka État fédéral fa tsy maintsy mandeha amin'ny référendum. Zany aby raha tokony jere ahoana nahampadio ny resaky fifidianana, ahoana ny lalàna hapetraky, ino ny condition hapetraky amin'ity fifidianana lalàna fifidianana Madagasikara eto mba hampadio ny fifidianana. Fa na tsika no hitaky an'io État fédéral io natao référendum iny tsy lany tampoky État fédéral hagnino amizay zany nareo satria tsy mijerenareo eky ny lalàna hoe tsy apetraksika eky ny lalàna hoe hampadio ny fifidiana, hampangarara ny fifidiana, hamey ny fifidiana de ino amizay zany tanao hitariky korotaky amizay zay vao ho avy amizay zany niadatsana Madagasikara de zay zany ilanareo lohandohan'ny État fédéral reo satria nareo mo zay hanao nabodongerinareo tsy agneky la tsy nilany eo amin'ny référendum eo ny État fédéral io ohatsy. Zany mila jerena iaby, mila jerena aloha lalàna hampangarahara ny fifidianana zay iboaky eo. Zay gnay zany tiako teneny zay de apetrako tsara hoe averiko foana tsy État fédéral tsy tiako potony raiky zaho nitako voalohany zany fahaleovan-tenany faritsy zany arabola ara-pahefana. Fa alohany atongava amin'ny État fédéral mbo maro raha tokony geretsika ato apetrapetraky surtout evitenany reto mpanao politique corrompu reto zay tsy haiko hoe nambo ino koa legny raha mbo tsy mazava amy raha volaniko zao fa nareo makamaroanareo reo olonareo asainareo mikorakoraky reo defa bodongero gn'andreo zay tsy mijery koragnanao fa État fédéral fô raha ty fa bodongero ohatran'izany ro atao raha ty Madagasikara ty gn'atsika iaby fa tsy raha gn'anareo raiky zay fotsiny zany gnay tiako atao zay mankasitraky atsika iaby